China لا هي تقتيل عجيب. واي سعيد طول الفترة من تكسرها Burası Hıdır Camisi'dir. Hıdır Bey eski eserdir. 550 senelik bir camidir. Biz istiyoruz bu cami eski eser tarihten iyi olsun, güzel bir onarım olsun. İçinde öğrenci yerleri de vardır. İstiyoruz o da Kur'an kursu orada okuyor diyorlar. Şimdi hep yıkılmış olmuş, dökülmüş.
Orası da şey eserlere onarım yapsaydılar şeydir, eski eserdir. Bu eski eseri de bakım ona çok gerekir. Bakmaları lazımdır. İstiyoruz. Sayın Valimiz gelmişti zaten, buraya da gelmişti, görmüştü. Nasıl olduğunu da biliyor. Ona bir yardım, bir bakmak şeysinden istiyoruz. Mahallemiz hep buna ısrarlıdır. Büyük bir camidir. Caminin içinde talebe okumak yeri vardı. İşte biz namaz kıldığım yerden Kur'an kursu diyordular. İşte cemaat yeriydi. Şimdi burada eğer iyice baksaydılar, iyice onarım yapsaydı Kur'an kursu çok iyiydi. Çocuklarımız hep Kur'an kursu okuyorlar. Çok temiz bir çocukdurlar. İstiyoruz orası güzel bir şey olsun, okusunlar. ام خلقي حمام حلسينا خدر به جامعه ما يا جامعه كي منظم بو ايصال نزيك 600 سالك واف جامعه چبو يا عولي تمام جامعه لمشت داتا كنت قوزلق حميل ور لمشت كرن ايرو جامعه ما كتيارة زالته تبدي قل مجد به تبدو كل مجد به ام تقازن كو بي جامعه چكن جامعه ما جي مسجد فقيه تذهب او جي تفخرابو يا ام تخوازن کو تف تعمیر بکن ایچ وی تف دو کل مجد به تف هاتی خواره به خویتی ام تخوازن کو چکن قوت مناگج چکن تمام محل سیده جوی جامعه مستر تنیا قوزق داشخو ان بیوگ جامعه اوا ام تخوازن کو بی جامعه جمره چکن تعمیر بکن جی فقیان چکن ام الرجات کن هیویت کن یعنی کو جامعه ما چکن منظم کن تعمیر بکن تخوازن کو ام جرب بن صاحب ام لیت خویتی بکن جامعه تاريخيه يازغه بيخواري الفردك منزل هنا منزل ما جي تفكي وان كتنا جيكي حجري جامعه او جي تبي قلميش بويا هاتي خواري سر او كيفا ام تخوازن كو تشيكن تف تعمير بكن تشكي باش تشيكن كو ام جي خرج تد الميش بكن الميش تشتي كيفن كو تشي هيا في مملكتي ده تمامي تاريخ تعمير دبن تف تشي دبن تف قالات شيتكن كليسان شيتكن حميد شيتكن ام تخوازن كو جامعه ما جي تعمير دلار بدني تميس شيكن كو ناف شعبي خلقي ده ام مسلمان كو ام تف شخورة تدر حد لميش بكن وتجي عبادتي ميا ام تخوازن كو تشي بس